お前はもう死んでいる。何? Timak paus sih, kini dia mau nekote, musim mobil. Tira na ako ngagalau Cina. Cina. Lain masalah dari aus yang pakai rel korloseta sih. Kamu boleh botek musim ngomong dong gede. Galau ko talo. Ceritakan kawan, boleh. 2020 sih masalah nge. Nah, Iya nah wet iko na kuwara ko na hari. Nah hari jing. Jande kau na. serius lang, kayak ganteng ya kira. De anu lo kabune nih kawan. Luar hari nge. Iya. Dah kau kawan ya. Ngomong kan tiap hari mau. Nah oke, para guru. Guru. Oh, tak kita nak ilmu siwe. Ai poda jaro. Serius. Para guru te tanah ilmu siwe, ambil oni kurlau. Ambil oro. Ambil cio. Tahu. Lo lenga mau ngonco kami lenga. Dikecoan. Tahu ko na kige. Cumar ngene desa sekarang. Iya jora. Iya dong, laro. Iya lawan nih. Mer, laro. Aku lagi dong. Iya nih. Oke. Sandal. Mer. Desan mah. Tapi sih cuma guru, Bro. Tak ada ya. Nah, main tak ada gini. Saya simpan. Oh, wali. Ya. Belau beli orang guru ya. Beli rokok guru dong. Kawan. Tiri be tidak akan biasa kan? Iya nih, akan beli biasa kayak itu. Oh, beli rokok jauh. Di guru kan lain naruh. Cara, lu lalu pedere ya. Iya tak ke? Iya. Oke, ya, Mer. Saru jare tas besung kokong ya. Keturunan nenek Papua. Oh, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggur. Ake si ilmu sih di tanah air ya. Rahasia. Nah, paham bener pak nih akem nih metana ilmu siwe. Kalau masalah ilmu siwe karye, akhirnya baru keturunan. Irai. Untung nengau. So di po paling nggak ke? Iya. Hutan. Dakiku. Iya toh. Ari dohe mido samporo. Nama beha omina siwe. Iya. Kroci guru. Mau pederen nih. Iya nih deh sahar gue. Masih ada yang amat deh. Kroci guru. Nggak ilmu sih ya. Kota jaro. Hutan lengah tetio lah bu pahunan nih. Woi, gomi kemarin deh kecobaan nahure. Aure. Tejak. Santai kayak waktu podan mati karingo buat sila kayak kawan. Jaga coba kayak muskal. Iya podan nah, ira. Coba teh. Cora santai pak. Alah tahu ke guru. Ama mone. Oh iya tuh. Wih, cak ilmu betere. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Santai jam nih. Dengan cak ilmu betere. Santai bang. Aki rusi deh. Kok mina dah. Nela coba nih. Ayo nanti. Awalnya biar enggak. Ilmu nih. Iya. Ate, awak ke guru. Ake ku anak Arye. Mantap di balik guru ya. Ara. Iya. Iya, mata suruh balik lu ah. Ayo nanti. Harus di. Tikan ilmu doang, bre. Karena kirimam. Minasi bagi kya Arye dari keturunan nenek moyang Nawau. Iya. Terima Indah indah kecarkani sih. Wedi mam. Kenak ya. Kamu mata. Kamu mata. Anak pentihanu. Iya. Wara peramuan walin ke. Iya. Oh, sila kita guru. Di bong jarang saya itu. Edere
Dari keturunan deh. Dari keturunan. Bapak sih ke pernah coba. Pernah coba. Soalnya dengan mau jarak sih ke bapakmu. Keluarkan data ya. Kalian tahu bapak sih ya? Lo coba nih. Korban deh ilmu deh. Lo aku coba sana aki guru lo. Lo si ocira reaksi na. Iya. Media sempro. Inai, kau bahin tirongkop si guru gomi. Dete me. Yuk guru yuk. Dia mata lo coba lo. Lah coba lah lo. Oh iya, lembah de guru. Makasih deh. Makasih deh. Salim nih guru ke. Salam deh tuh. Salim berat. Salim de guru. Ya mau coba. Gak coba dua pesan. Jangan Mana receh malah ngapain emosi ber. gomi bonan ganteng. Si sompo bote. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ari. Guru. Ipilah lo ita saya kayaknya sefuru balik siang deh. Ira. Pusing nah kan deh. Bune ko tahu kelang ke. Kombe nih ilmu tawar jangan bewar. Kade lah kapau sing darme ende. Paling peti bara karongko nih. Ya kan? Oh konde ya. Ira, keras kok. Setak kok. Alasan kaitis ngadekan peder. Demi nancap kena utakan. Ya dah hobi kono mata kono. Ira. Itu dosa nih kero. Tie pada rumah. Ngeri cara maisya kak. Muner laon na me huci ka. Game dar wakro. War topam janda. Kayaknya deh. Assalamualaikum. Terima maisya. Waalaikumsalam. Tuh. Kau bicara bemo, anu nih guru. Terima Pak Wali. Top sih memang ada guru. Kau mikir harus ceritanya lo top sih. Kurang rongko re. Kurang kau di tahu sendiri rongko bing matakan diri. Rokok setak kok Arye. Iya kamu tuh sepote. Mana caranya anu? De ulang nih beli rongko ulang. Iya hati lu rapi kau nang we. Mana sih lawan? Bener lawan. Mau sampuru kayak lavau asa guru nang we. Tiba ambil musi we, pau bona. Sinara.